Kahinyotrap Youth Council HYC Wachantias Mental Singi Alay Banpa Jingtho Shaka Subdivisional Officer Civil Amnaram Halo Lightly Kimat Bakongsan Usamla Armukim Publicity Secretary Ulaong Bakatana Civil Amnaram Kadiban Pinchay Padba Lingba Kilat Patay Kubor Yakimar Bakibru Kipudan Hakashipum Quarantine Kidi Bandan Banyo Nagasorkar Nangta Kanusin Kinham Banai Hakashitayo Bat Katno Banai Hau Ni Kawai Kabrio Batay Basio ni Shuai General Secretary Usamla Toman Dia Mukim Ulong Idawa na PSDO Ban Pinchay Padbaling Baglat Patay Kubor Halol Kaw Bunday Nakaskim PMG KY Kaskim Aikhaw San Kilo Uwela ni Kawai Kabrio Batay Shikilo Kawai Kakat Klam da Siudor Nakabenta Ubanai April May Bajun Archar Arpo But papan poidur stamp delivery syaki FPS ka transport and handling charge kawan naga government kumba julia yaka scheme NFSA. Lakin tu yaka SDU bakan petep ikinong syong halor kani kapang lingba kilat patay kubur na malbo padba udan kam ka jipitshay. Ada kam laban pinshay padba hapo ka arsmi kasengkan ya syak mat batkale ka badan kam. Kajing dawa jongi ban pinshay padba leng ba kilat patay kubur. Kito kibasa lek kuarantin ala kajing jongki kenyo kajing syai haka bayadai kajing pepena ka sarkar pan aibam kerpang biki kajing keli jongi ka hangne kalang kat no sen ki haban le ai haka sitayo kat no ro an ai ha uneka ubei ubreu hato dan ka ban siu na siu ai lada kita ke bahasa kuarantin kimyo ya ke kaba nakula do ka sarkar hato don ba ke ba kila pan pentip syaki syak office kerpang manlek ya ke badan kam pade halor kene ni kum ka HYC warsin tiang ni kwa ban bu kene ke jingkeli ba kita nak office ke pesai pa ba leng ba kila patai khabar sang ba pai ba unyo ke jingsai kababnia kamtam kum kanek kapar ni nagaliang jong ka HYC warjant ya ni wan hang ne nagbanta ban pan jing pensai halor uneu khaw barudai uba wan lang ba ne ka scheme PMG KAY nagbanta ubnai April May bat June arjar arpho hakine ki tayo ki baladep ngili iba wadaki news hagi kubor ban nagaliang ka subdivisional officer kalayala istom ban penbit penbiang hagabay day bat kidor kimur jong ki price list ngiloi iba kalaya ibe henry hakine pat ki hisngi arsngi ngiloi iba ki pajba kiba nalor ba kila shimbanta henry kidang yailat ban ngi kentu ban nagaliang ka office ban shimkhia lor kane kajing ujor jongi ya kidukan kenang ba ubabun balang kinong di nong kinong tit kila ban yeshim benta lene ban yetroilang nadu ki nong di bat kumju kinong tit nong pe